Lamsago friends pai de tini ni update o sudu result ni update oksimi nagi nelinai bo post ni result sarokjak jeng bo haino simini tini ni notification o nai nelinai thangnai ni video o hongke nirok job rok ni apply khaijangnai omohai rok ni no update ni no je current je cholegoi tongmani bo chakri ni cholegoi online ni fill up khaijangnai rok cholejak wngwi tong bohai ni bagui thangnai ni video bo ke roirojak tini ni update oke je result ni no simine nagi nelinai ke ni rok channel kotal khongke subscribe khagi tonglaidi omohai ke update mangi tongani bagui te je masak video no share khailidi ni support omohai ke rogui tonglaidi te like khaidi ke ani bukhara busrangbo ni daily update roi tongani bagui ke thangnai ni exam rojak wngwi tak result sarok mani no jeng nai nelinai mungka Tripura University ni je thangnai exam ro nai ro result sarokjak MTS ni ingkete LDC post ni go hingke bo sakang pilao sarokjak hingke tini 23rd February 2025 ni skill test ni result rok sarok mani no jengnai nelinai hingke application number te roll number category te time slot omohai ke roirojak je shortlist candidate roni bage je roll number tongnai rok hingke nirok joto ni eligible ngai ke nirok naini di kaisa ke haike video description o PDF rok nirok nugui manai om haike nirok bo check haigi nai manai ke nirok no ang kaisa sagani musugo nirok video naila hangke jephro no video description o naigani try khailadi je current job chot telangjagoi tongmani rok joto no oroja ko nugui manai ang nirok no video snagi rok maya phone ang video description o job rok ni telangjak mani om haike roi rogu link rok PDF rok notification joto video description on roi rojak ni rok nugui manai ingkeni rok more option o click khai ha ke joto tolani nugui manai om haita hini bagi ni rok video description o je phro no check khai ni try khali di ingke motabo result je eligible ngai rok ni bagi roll number te application number te category time rok ingkari next update no nailenai mongka te kaisa update Tripura State Co-Operative Bank ni je thangnayo exam rogui nironi interview go paija ingke boni final merit list sarogoi roja ingke nironi bumung rong ai nalaidi nironi list oto de tong ingke nadi passe pori naline test name have flowing meaning test ingke test 1 knowledge of English language ni go busuk magni te test to numerical ability ni go busuk magni omohai rok ke busuk question answer mark khlai omohai ni number rok rojak tongmani total score 100 ni ke interview ni go 100 ni omohai ke number rok khlai jangmani exam ni bo omono orja ke phunukmani ingete post ni bumung rok Institute of Banking Personnel Selection Mumbai IBPS ni bukhak teke sponsor khlaijang mani kete Tripura State Co-Operative Bank ni omo post no je apply khainai rok kete post ni bumung ke MTS multitasking staff exam mani 4 May 2024 ron exam mani MTS ni kete select list ke bumung rok nai din rok nugui mangkhana roll number registration number category date of birth name omhangke te selection serial number cut off busukma ingke nirok joto nugui mangkhana ingke total mark ni 100 mark ni go total 100 mark ni go busuk score khlai mani mangkha omhai roke o jaga nai di ingke nirok omhai ke kaisa ke check khagi neledi nirok omhai ke nagi nai manai video description ni rok joto check khagi haike omhai ke ni rok nugui manai je SC selected category go ke SC ni omoke sudu SC ni gete omoke ST ni omhai ke category wise ST ni go no jengnai hangke first go roll number wise 111110009733 okay roll number the registration number okay 3810243225 ST
tomong ke chala male m ke chala nge te female nge f ke rozak nge buri nai candidate date of birth nge bon 1997 ni bon bomongka partho deborma omohai ke rozak gini om nugui makana omohai ke kaisa kaisa ke neok check khlaidi ke pati te next update na lefignai omo 100 mark ni ne romani same Tripura State Cooperative Bank ini tewisha hai ne omo tek alada post ne moke post ne bumangka case kam general clerk ni bumang horjo kana ledi you are ni first day gon ke you are ni kenunai te orong ke SC ni orke ST ni ke ST ni go segang pila bumang tongo Samuel Deborma manpur ke MB Kapur Jomatia Keshor Deborma Kumtia Deborma Ilotjit Deborma Balabi Deborma omongke bumungro je estinigo sugzora tonglu paithak jora ke ex serviceman candidate oni bagai je chakri khaigwi yakajak rok teisa apply khaimagi job ni go apply khaini rok ni bagai ke PWD candidate oni bagai ke women candidate oni bagai mane reserve candidate oni bagai ke te phadi next na leni ama post ni bung dong sajaya ko post ni bung case kam general clerk ama post ni te phadi next na lefinai namong ke te kaisa post ni bung ke assistant manager same bone Tripura State Cooperative Bank ni ne 5 तारिख मे 2024 exam romani first go you are ni bon pore jeng ST ni no simi nai hangke oron moke SC ni oke ST ni gongke roll number first ni roll number the registration number ST nge category M nge chala same bon tong same ni te simpron bumung bo khorok kaini jaga ko khlai kana haini bagi boni bumung same o jaga nugak deviation nugja assistant manager ni go Samuel Deborma Chamla Deborma MB Kapur Deborma get simpron ni bumung hai ke nugja fige bo waini rosa khani bagi post kaini select khlaijak kana hai ke ba kaini jaga apply khaijak ni bagi bumung bo select mani bagi ege deviation bumung nugja mani among ke post ni bumung assistant manager of kaini ro select nai roni list among ke engke tabo Tripura University ni yo thangnai yo LDC post to apply khaini rong result already sarogui rojak thangnai yo engke ni rono ang PDF ro share khagi rojak engke ni nugui makhana baksa nuya korong ke nono teisa check khaiga ni bage ang request khaige niok check khagi na ledi hake ni rong nugui manai engke pati tini na update asen khinai amo result sudu result ni bage simini ni rono update domani engke katal job support to hangke ni rono amo haikene share khainai engke ni rok WhatsApp group ai join khaina di hai khaina hangke ni rok information jephro mangai tongani bagai ang video romai afan ngai tongfana ni rok WhatsApp group ni bisingte ang ni rok PDF prok share khaini haini bagai ni rok WhatsApp group join khaina hangke belai ke jawani rok bagai engke tini na update sanga the next update of private job rok ni update rok to bai phaitungu jotona Hambai.